Echilo igwijo masipoti sesibulise kubabukela abaqhafuqhafu pha ekhaya. Sibethe ke yalahla amaqqulo iyure yokuqala yenkqubo kwaye ngoku singena kwiyure yethu yesibini. Amanye ke amanqaku esiya kuthi siniphathele wona ngalena iyure. Owayengumongameli weli uJacob Zuma uthi ukutyunjwa kwejaji uRaymond Zondo njengo-Chief Justice akwambisani konke nomgaqo siseko. Kukho ke izikhalazo ngofunqu wamafutha obhengezwe phezolo. Akuphelelanga apho ke mbukeli, sikuphathele ezemidlalo, udliwano-ndlebe kwezobugcisa, ndibala ntoni na. Isendimlo ke ukholosa kalubisi umadlongothi, ndiziqikaqika nayo mamtshali. Yebo ke mbukeli, sekuyihora lakho ke lesibili leli lohlelo lwakho Ekhaya Jikelele. Ugcweleke umgodla wethu kuleli hora uyaphuphuma. Phakathi kwezinto sizobe sikuphathele zona ke kuleli hora ngudaba oluthinta inxushunxushu ezenzeka eMvoti, kanti ke sizobe sikhuluma ke nemeya yomkhandlu uMzinyathi uPetros Ngubane. Ngakho ke mbukeli ungalingwe ke uphuthelo. Njengoba sesingena ke ihoreni lethu lesibili, ake siliqale kahle ngokuthi sibheke ehamba phambili. Umphathiswa uMadume Tshilwane uvakalise usizi ngokusweleka kwabafundi ababini bebanga lokuqala besikolo samabanga aphantsi iRhawurhelo kunakwisikolo samabanga aphantsi iKarabo eNaledi eSoweto. Igama lami nguKhaya wakwandwandwe usomlando usekhaya Jikelele. Lapha ke siphethe indaba, siphethe nezemidlalo. Mbukeli unganyakazi, hlala nathi ekhaya Jikelele. iJacob Zuma Foundation ithi owayesakuba ngumongameli uJacob Zuma ujike wabhenela kwinkundla ephakamileyo yaseRhawutini ePitoli ukuba ibhengeze ukutyunjwa kukamongameli wejaji eyintloko uRaymond Zondo ngokuchasene nomgaqo siseko. Umongameli wonyule uZondo njengejaji eyintloko ngoTshazimpunzi kulonyaka uphelileyo emva kodliwano-ndlebe nekomishoni yenkonzo yezejaji. Iqumrhu ligqibe kwelokuba liphakamise owayesakuba ngumongameli wenkundla ephakamileyo yezibheno uMandisa Maya kwesi sikhundla. Ikomishana yezisebenzi yezobulungiswa iJSC isiphakamisa amagama amabili ejaji uFaiza Catherine Sitilwane kanye noAnna Gwele kumengameli uCyril Ramaphosa ukuze ke phela laba babili baqokelwe enkantolo enkulu yokudluliswa kwamacala. iJSC yenze inhlolokhono eziyishumi ukuze igcwalise izikhala ezine zakwa-SCA, kodwa ke ikomishana ikhethe ukuphakamisa abantu ababili kuphela abangase baqokwe. Kuleli sonto iJSC izobamba futhi ke inhlolokhono nabanye abangama-34 abafake izicelo zomsebenzi kwezobulungiswa ezweni lonke. Undunankulu wase-Eastern Cape Oscar Mabuyane usefake ngaphansi kwihhovisi lakhe ezinye izinhloko zeminyango kahulumeni esifundazweni. Uthi ke inhloso ukufeza umsebenzi ayibekela wona ngesikhathi ekhethwa kulesi sikhundla. Inkulu baphathiswa yephondo uOscar Mabuyane uthe ligqiza lisandokonyulwa lilinda kumsebenzi omninzi kahulumente odinga ukwenziwa. Iziphumo zomphicothi-ncwadi zakutshanje zibonakalisa ukuba isebe lezempilo, elezothutho kunye nelezolimo ayaqhubekeka ukuza neziphumo ezingancumisiyo. Owayesayikuba intloko yesebe lezempilo uGqirha Roland Wagner wayebonwa njengomntu onoza nezisombululo kwiingxaki zeli sebe, kodwa ngoku naye unikwe olunye uxanduva. Urhulumente ke wephondo yi-Office of the Premier funeka kuqine yona ikwazi usebenza. Abanye abantu basenongakwazi ukwenza ngokugqibeleleyo kwindawo ezithile abakuzo, kodwa babe benesakhono, ingathethi ukuthi loo nto mabadistroywe, usenoba nika olunye uxanduva kwenye indawo basebenze. Ukanti umhlalutyi wezopolitiko akanathemba ukuba umsebenzi weligqiza uza kuba impumelelo.
into engayi-understand into yoba ngaba upremier ke uye wa-appointa le crack team yakhe of ezi-HODs from ii-departments kangeziphefome kakuhle but ngoku ufuna into yoba ngaba zilidishe eli gqiza lizawukwenza inguqu kwicala le-administration. So ayonto ndiqondayo uba ngaba izawusombulula ingxaki lesinayo. uMabuyane wongeze ngelithi isigqibo sokuba kusekwe eli gqiza belinganyanzelwanga lifuthe lezopolitiko. This is not driven by any political or personal or individual. It is driven by the best interest of serving people of this province. Eli gqiza lityikitye isivumelwano sethuba lenyanga ezili-12 ne-ofisi kaMabuyane. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC eMonti. Umnyango wezokubusa ngokubambisana neindaba zomdabu esifundazweni iKwaZulu-Natal usuqoke ukukhomba indlela amanye amakhansela emkhandlwini kamasipala waseMvoti. Lokhu kuza emva kokuthi ke ikomiti elibhekele ukuyiphatha ngobuqotho kwamakhansela kulomkhandlu linqume ukuthi ukuphutha emsebenzini kwabagawulwe yizembe kusho kwehluleka ukufeza umsebenzi wesifungo seyikhundla abayiphathisiwe zokuhlinzeka phela umphakathi ngeyidingo nqangi. Elinye ke lamakhansela axoshiwe uPetros Ngubane oyimeya esifunda somasipala wasemzinyathi. Lokhu ke kubeka engcupheni umsebenzi wobumeya emzinyathi kwazise phela uqhoqhobala lesisihlalo kumele ukuthi ube yikhansela eMvoti. Njengamanje ke mbukela isixhumana naye uNgubane ngohlelo lweZoom. Mhlonishwa wamukelekile ohlelweni iEkhaya Jikelele, sikubingelele ekseni sibonge ngesikhathi sakho. Ngikhuleke kuwe msakazi, ngikhuleke nabalaleli nababukeli basemakhaya kule msakazi wethu ngaleli hola ngithi uyathuthuka umzinyathi. Mhlonishwa usolwa ngokungathameli imihlangano yomkhandlu waseMvoti. Ngabe kuyiqiniso kangakanani lokho? Iphuthe elikhulu lelo. Awukho umhlangano engawuthameli. Kodwa kuyaziwa ukuthi njoba ngiyikhansela lapha eMvoti, ngibuye ngihlale emzinyathi, ngihlale emakomitini amathathu. Ngihlale emkhandlwini umhlangano ovulekile, ngihlale kwi-ESCO ngibo sihlalo wekomiti leimali. Usihlalo futhi wekomiti eliphathele imisebenzi yomphakathi yaka technical ukwenziwa kwemisebenzi yonke. Ngaleyo ndlela ke kuyinkathi kuyenzeka imihlangano ishayisane ngoba imihlangano emvamisa komasipala yenziwa ngesonto lokugcina enyangeni ukulandela i-compliance kuba kubikwe ngeimali nangani. Uma ishayisana ke imihlangano nje base kwaba khona uhlelo lokungena likaZoom, umuntu angene ngoZoom koyindawo acele ipolice ukuthi akazuba bikho physical. eMvoti ke mina ngiyayihambela imihlangano ngixolise mangabe ingakazi ukuphumelela. Kodwa kwemi imihlangano ngavinjwa, ngangifakwe ngicele ukungena ngo-visual, ngangena bangikhipha. Kwemi umhlangano ngathi ngikhona ngibuza umbuzo uspeaker wayesethi ngiphazamisa umhlangano angiphume emhlanganweni. Okunye ke kwaba khona futhi ukuthi uspeaker ngenxa yomoya wakhe nomeya bangasiphathi kahle ngenxa yoba belwa nekhansela lethu elalilisha bethi lingumuntu nje basiphatha kabi lokho. Kodwa okunye ke amakhansela ethu acela ukuthi aseyawukhokhasa ngaphandle. Uma sekuya ke emhlanganweni afika ke umhlangano usuphelile sewuvaliwe. Akukho ke ukuthi singahlala nje. Nisho ngqongqoshe bayazi beminyango kahulumeni. Mabe ngimemile ngiyaya emhlanganweni. Angaze nje emhlanganweni. Ngihlale ngiye emhlanganweni ngaso sonke isikhathi. Yebo mhlonishwa, mhlawumbe ngoba usho nawe ukuthi uhlezi ke uya emhlanganweni ubala ke igameka zahlukahlukene. Engabe unabo yini mhlawumbe ubufakazi nje obuphathekayo bokuthi ngempela wayithamela lemhlangano? Nginabo ubufakazi ukuthi ngayithamela emhlangano futhi yarekhodwa emhlangano. Nginayo futhi imihlangano yokucela uma ngicela uZoom uvirtual loyo ophathiswa imihlangano okuyena unobhala ohlela imihlangano angithumelele uZoom ngingene kuZoom. Oqala umhlangano ngakhishwa iloyo wayephethe umhlangano oyinhloko yeminyango umnumzana uTubane eShowD yomnyango kwakhokha mhla ka-21 uJuni. Okwangiphatha kabi kakhulu ngoba ngangikho emhlanganweni. Okwesibili kumhlangano njengoba sengishilo ngafika nakho ke mangithi umiswa umuntu wethu kuthiwa kangangena uza kwethu ngathi cha on a point of privilege. Ngicabanga ukuthi kufanele ngiba correct ukuthi ngoba mina ngihlala ku-PLC kwa-IEC lona wavotela
wawina futhi indawo yakhe akufanele bethi akafanele kubathamela umhlangano umuntu nje wabathi uyimuntu nje uyimember nje epublic ithi cha akayona imember epublic ulikhansela elivotelweyo elikhethiwe uba libe semhlanganweni ngaleyo ndlela ke ngabona ngathi kuba kubi lokho abakwenzayo ayisangezwana ke Baba Ngubane bengithi ngizobuza ukuthi ke mhlawumbe njengoba usho ke na ukuthi khona lapho kwanqatshwa khona ukuthi lo khansela lingene emhlanganweni mhlawumbe ngaphandle nje kokuthi ke awuthamelanga umhlangano zikhona yini ke mhlawumbe igameko lapho owake mhlawumbe wadikila khona ukuthi wadikila usemhlanganweni noma waphuma wajokola ungakaphothulwa umhlangano angakaze ngidikile mina ngidikelela ngokwami angakaze nje ngibe lo muntu njengalowo muntu inqubo yomhlangano ngikhulele kuyona ngakhuliswa kuyona ngafundisa ukuthi ngihlale emhlanganweni ngikhulume indaba zomhlangano ngibeke ilaka lami icala lami ngikhulume lokho engicabangayo okumele inhlangano yami nabantu abasuke besithumile kulo mhlangano ngakho ke ukude nami ukubalekela umhlangano noma ngingedwa nje angize ngayo ngoba kukho amaqembu amanye nisho ngihlala ku NCOP ngimeli IFP kwaZulu Natal uSalga usekwama abantu abawu9 u8 oka ANC noma oka DA yomunye angaze ngibaleke ngihlale bayazi ngisho abaholi bonke emazingeni ukuthi umuntu onjani mina angisiyena umuntu ohlongahloniphi ngiyahlonipha kakhulu ngisho ongqongqoshe abakhulu nabo bonke abaholi bakakhongolose nakusalga bonke abantu bayangazi ukuthi ngumuntu ohloniphayo yibona nje laba bantu bethu abaholi umhlangano ngacela mina ngqongqoshe ukuthi cela bazofundiswa ngokuphatha umhlangano uspeaker no mayor mhlambe ku-workshop futhi amakhansela onke ngoba ayaqhaqhazela uma uspeaker no mayor sebeshaya izwi akube kusakhulunywa nje ngodaba lufele kuthiwa kudlulwe abakhansela onke athule nje ngoba ayabesaba babhovumula wena wabona amabhubesi emphandeni wamabhubesi engonyama abekho umuntu obesakhuluma mayisethe umeya ayidlule lento ukhuluma qala umeya futhi ayixoxa nje indaba lapha emvoti ingakho ngacela ukuthi ungqongqoshe lona wakakhokta asihlelele iworkshop bezocanqatha ngacela futhi ukuthi uSalga kwaZulu Natal uthumele nabo abakaSalga bazo workshopa lamakhansela kithi no IEC ngoba basiqonda umsebenzi wethu thina esabantu abahlala lapha phezulu kusenzana indlela yabo yokwenza izinto ayinayo inhlonipho nobulungiswa uspeaker uthi wakhe umhlangano ungakhulunywa lutho manje nisho nje useceleni komunye uthi ubuza into ipensela nje ayikhona uyaxoxa uthi iphumele eminyango manje nisho esikoleni akunjalo nisho ejele akunjalo kodwa ke ngibone ngathi lokho wakuzwa ungqongqoshe wakuzwa futhi nosihlalo wakaSalga kwiprovince cabanga ukuthi ke sekukubona ngoba ngaphezulu kwalokho umsakazi lokho kubuzile okunye udaba lolusenkantolo lokumiswa kwethu ngoba samiswa ngendlela ongasiyona enkantolo ke bathe sisengamakhansela thina kuze kuxazulule udaba ingenile inkantolo lahlala udaba enkantolo eMgungundlovu ngomsombuluko laselisho njalo ke ijaji ngicabanga ukuthi sekukubo inkinga yabo ngoba bagijimela kwa-IEC ukuthi bayokhipha amakhansela engidabuka kakhulu ngalamakhansela amawadi ngoba kufanele ukuthi phela indaba yawo ke mase bewakhiphile babuye futhi ngoba IEC wayengaphikisanga namanje inkantolo akaphikisanga lutho yena ngoba phela wayithola umyalelo cabanga ukuthi isinqumo sophuma maduzana ukuthi usikhiphe phambili umthetho ukuthi asonele lutho thina. Yebo Baba Ngubane manje njengoba nje ke uphikisana nezinsolo ezibhekiswe kuwo sizathu sini ke wena mangabe uthi uyabheka obona ukuthi singaze siholele ekutheni kucijwe itulo lokuchitha emkhandleni wasemvoti ipolitiki le eshibhile okubhlungu ke uma uthi uyabika kwabanye bakakhongolose laba babona laba abenza lokhu uthola ukuthi ibhaxa nje lakhiwa abathizi itulo ngoba uABC wabathembisa ukuthi mayize usebenza emvoti uzoxosha uNgubane emzinyathi unamakhansela nje amabili uABC bese ukuthi ANC ibe nawo 11 TSC ibe nawo 15 bese ukuthi DA ibe nekhansela elilodwa noma bengaphuma uNgubane mabengamfuni uABC
kodwa still umzinyathi uzophathwa i-IFP ngoba awuphathiseni u-IFP emzinyathi nanoma yiliphi enye iqembu kodwa i-IFP i-majority engasizwa emzinyathi umqondo umfishane ngoba wayicelile yena umnumzana uMavunde efika ukuthi esahlangene nathi abahamba abantu bethu be-IFP bayocela kumntwana waphindangene ukuthi ngikhishwe mina ukuba yimeya emzinyathi ngoba yena efuna ukuyoba yimeya emzinyathi ungazi ukuthi engaze aba yimeya emzinyathi ngasiphi isizathu ngoba nakhona emvoti kayona i-majority yithi esiyi-majority su-10 i-ANC ize ngemva kwethu ibe u-9 bona bebe namakhansela angemuva kwethu bese kugcina i-DA ibe nekhansela elilodwa uconsela izikhundla nokuthembisa izinto engeke uzenzela abantu kuyahlupha ufuna ukushintsha amanzi aphathwe umvoti ufuna ukwenza into ekumthetho sisekelo ungqongqoshe umnumzana umchulu nohulumeni kazwelonke abangeke bakwazi ukwenza nohulumeni wesifundazwe ongenayo amandla okwenza manje ingakho ngangithi ngifuna azoqeqeshwa umhlonishwa lo ngoba unenkinga yokuthi akayiqondi kahle into ye-local government usebenza ngenhliziyo hayi ngengqondo ufuna amandla engibona ukuthi amandla la amsuse eThekwini ngoba eThekwini phela beyisekela lameya isikhundla esikhulu kabi leso ungeke-ke manje uthi usekela imeya bese wena ufuna ukugijima ngaphezulu kwemeya uyisekela lemeya ngoba unikwa imisebenzi uma ingekho imeya inikwe imeya ithi yenza lokhu nalokhu manje yena wayesegijima ngaphezulu kwakhawunda umnumzane lo oyimeya eThekwini ikhona okwamsusa eThekwini ngoba ufuna amandla uza lapha emvoti nje ushiya isikhundla esikhulu ugrade 6 lo yamasipala hola imali enkulu lapha amakhansela akona kunalawa ngisho nje imeya yalabo local ayikwazi kulingana ne-deputy mayor noma imeya yase eThekwini Metro bahola kakhulu bona banamalungelo amakhulu bona kunamalungelo amalokali amancane anjengomvoti kodwa umuntu uma enogovane wakhe ukho into ayifunayo icobizelayo ayifunayo enelukuluku longafuna ukuphathwa amavoti phela akufika amnika igunya lokuphatha hayi afuna ukuphatha ngaphezulu kwabantu abanamagunya ilokho engakubeka mina Sakazi. Babungubane siyazi ukuthi ke inkatha Freedom Party okuyiqembu lakho likujube eFree State ukuthi uyoqinisa ke umkhankaso weqembu njengoba kubhekwe nje ke okhethweni likazwelonke olizoba ke ngonyaka u2024 ngabe ihamba kanjani ke lezo inhlelo Sisebenza ngempela eFree State noma bese samile insukwana njengoba wazi sigcine kade senza usuku lomhlangano usuku lwabesifazane lapha eFrankfurt eMafube la sasigcine khona kodwa siyasebenza kakhulu abagqugquzeli bethu basebenza kakhulu uqoqa amalungu besithi sizosebenza nakulenyanga ephelile senze usuku lwama-culture lwamasiko laphana elitshele Juba elitshele Puja district municipality kovelcom lezo indawo kodwa ngenxa ukuthi saba nomshophi ukuthi sanje lo umhlonishwa oyifounder umsunguli waleli qembu nomengameli ngokuhlonishwa inkosi yakwaButhelezi umntwana waphindangene kwafika kuba siyihoxise lezi inhlelo kuyaqhutshekwa kodwa ukuqoqa amalungu ukujoyinisa kuba sakhe ama structures ukuthi silungele sicijele njengomyalelo weqembu uzwelonke ukuthi asilungele manje ukhetho likazwelonke oluzoba ngonyaka ozayo 2024 sihamba ngamalengiso futhi kanjalo eNorthern Cape koKimberley ko-Uppington siyaqhubeka sibheke koKurumani nakozo zonke izindawo zalapha eNorthern Cape ngoba sifisa ukuthi simbonge umntwana kwaphindangene ngokuthi leli qembu libonakala liqhubeka libonakala njoba esalisungulile leli qembu lezi ndawo zonke koKroonstad koSasolburg koVelkom koBloemfontein wanyathela kuzona zonke lezo indawo ekhuluma elungiselela abantu kuba bakwazi kuba bazimele baziphathe bangathembeli komunye umuntu. Sibonge kakhulu ke mhlonishwa uNgubane ngokuthi uhlanganyele kanye nathi lapha ohlelweni namhlanje kuseni. Kube intokozo enkulu kuhlala kuyintokozo nje ukuba navula lesi stage sokuthi ngehora sithole indaba. Siyathanda ukuthi bakhuthala abantu kuba bayilandele lezi indaba zalesi sikhathi kwenzela ukuthi bazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni
babone futhi kuba bangasizakala kanjani kusona. Inkosi kinibusise iniphilise nani sisabhekeke ukuhlela nathi ukufihlwa kwababa umfundisi uStegeni obe umngani futhi omkhulu womntwana wakaphinda ngene. Sikhona nje kuba sizimazise, sikhona nje kuba sibanike imfudumalo ibandla noma bonke abantwana bakhe umndeni wonke sikhona lapha eduzane emission. Sibonge kakhulu baba uNgubane. Mbukelike lo besixoxisana naye iMeya Semzinyathi uPetros Ngubane melana nesinyathelo ke somnyango wezokubusa ngokubambisana kwaZulu-Natal sokugunyaza ukuxoshwa kwakhe emkhandlweni kamasipala waseMvoti ngelithi uyaphutha emhlanganweni womkhandlu eMvoti okungase ke kubeke engcupheni nomsebenzi wakhe phela njengeMeya yesifunda yaseMzinyathi. Okwamanje ke mbukela ke sinje ke qhu ngaseyitolo mangabe sibuya eyitolo ukholo sawuzobexoxisana nelinye iciko elenza imdwebo emihle kakhulu ungalingeke uphuthelwe. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. uLungile Mbokane wazalwa ngonyaka ka1991 ngomhla wama-16 kweyoKwindla eGauteng. Ufundeke iBachelors of Arts kwi-Graphic Design egxile kwintengiso kwaye usebenze kwinkampani ezininzi njengomyili we-graphic eyila ke ilogo, incwadana, umxholo wamakhasi ezonxibelelwano kunye nomnye ke umsebenzi onxulumene noyilo. Uyilo lwakhe ke luzinkalo ngenkalo nako ukwenza zombini i-graphic design ne-fine art. Kokudibanisa ezike zimbini umsebenzi wakhe uhlala uguquke. Sithetha ke ngento ekhoyo ukhona apha e-studio uLungile uzosixela banzi ngomsebenzi wakhe kuhle mbukeli kumbejembeje yi-fine art. Lungile masikubulise sikwamkele enkqubeni ekhaya Jikelele. Ngiyabonga ukuthi ngingamlekile, ngiyabonga umnandi kuba nani. Hayi kumnandi nayo into yoba ube nathi futhi ke wenze istudio sethu saba sihle sabambejembeje kuhle ku-colorful ku-bright siyabulela kakhulu. Hayi that's the whole point of ukuthi sibe ne-art ngisho ukuthi yenza ukuthi izinto zibonakale sikhulume ngokuthi ubuhle bayo bungakanani ukuthi ingayenzani emphakathini nje ngokwayo nje general. Yes, and uzibiza ngokuba uyi-multidisciplinary artist. Ncinga ukuba ke ngenxa yokuba unakho ukudibanisa zombini i-graphic design kunye ne-fine art. Xa unochubela umbukeli ungathi umsebenzi wakho yintoni kanye ugxile kwintoni? Ukwenza ukuthi ibe simple ngisho ukuthi art because zombili angisho zicombine indlela yokuba creative, so ukuthi usebenzisa yipi akubalulekanga kakhulu ukuthi nje siyahlanganisa digitally and also traditional. So meaning le digital ihlala on the internet and then le traditional le siyibonayo physical. Wow, and ndiyayithanda lento ibalulayo into yobana kukho u-traditional no-digital. Kodwa ke ndiyarhalela ukwazi ukuba kuwe njengoko uligcisa ungathi yintoni ebalulekileyo? Ingaba mhlambe yimfundo okanye italente lakho? Zombili zibalulekile because ziyabalance. For example, education ikhombisa into ongazenza nokungambelanga uzenze, we talent izogruma icraft kenza ukuthi ukwazi ukuqhubekela phambili because udinga italent ukuthi ukwazi ukuthi uyenze lento ofuna ukuyenza. So education iyaqeqesha ukuthi ukwazi ukuba groomed and then ukwazi ukwenza izinto zakho ufuna ukuzenza ngakhona. Uye waphendula isithi into yobana kukho u-traditional naye u-digital. Ndiyarhalela ukwazi into yobana kule mihla sele sikuyo bayathi into yokubana we are in the digital revolution. Ungathi mhlawumbe imarket ingenaphi kakhulu? Ingaba mhlawumbe abantu basajonge ku-traditional okanye digital? Khuluma iqinisweni i-tricky nyana leyo because kuya ngokuthi uspecialize kuphi, but ngokuya kwesikhathi izinto ngoba ziyatshintsha nawe zomuntu kumele ukwazi uku-adapta u-change. So awuseyi zombili zibalulekile, zinesikhathi sazo, zinendawo yazo zombili kuso sona isikhathi samanje siphila kuso. Yeah, ndiyayithanda lento ebalulayo into yobana zombini kuyaxhomekeka uba amandla asindaphi. And part of your success story, I mean njengokuba uligcisa uye wathi va Amsterdam halala, congratulations. Sibonga. Khawusibalisele ngalonto kwaye ithini ngomsebenzi wakho nje? Isho ukubaluleka ukuthi uma uzikhandla ngomsebenzi owenzayo ungabisana noma kuphi. Unozithanda uma ubalekile, uma uthanda ukhombisa ukuthi uzimisele and then nawe uyakhombisa ukubaluleka kwawo kuwe. So ingakho esikhonile ukuthi sifikile boma Amsterdam imisebenzi ngenxa yokuthi
babone italent leyo lingakhona nokuthi liwethu ukuthi lisuke la eSouth Africa lizwe lofikela ngala abroad. Wawuye nini yenjani nje experience nabo mhlambe xa bebona lemiboniso engaqhelekanga inala that thing? Unfortunately mina physical I couldn't go mara emsebenzi ihambile. So it was 2019. It was part of the Afro Vibes Festival. So they saw fit ukuthi umsebenzi wami the way ungakhona uyafitha kulento abafuna ukuyenza, so ingakho ke bawuthatha ke wona wahamba wayangale. So mawumsebenzi shuthi nawe ngiyile. Yes, and umsebenzi wakho Jongo yakhala uku loudspeaker because uthe usajongile Amsterdam yathi gqi the SA Taxi Foundation. Ingabe ihlangana phi ke ngokuyona nomsebenzi wakho and ipurpose yayithini kuyo? Ipurpose yayo ukuthi ikhombise umphakathi ukubaluleka kweart, so meaning ukhona ukuhlanganisa zombili lento lezi. So ukwenzakayo ukuthi bathatha lo msebenzi wakho bawu wrap around i-taxi. So ngoba ngathi in a taxi, so it's like a art commuting. So to what mawubona i-taxi identify ukuthi different because of le art sokuyibona kuleyo taxi le. So into yenza ukuthi ibe unique lento le i-SA Taxi Foundation Award ukuthi ibe khona ukuthi uthathe lo msebenzi wakho out iyenza ukuthi art in commuting. So ungathi into abana uyaphila ngeart ipokot ifudumele. Kahle nje mawuze establish uyakhona ukuthi uphile kahle nje, you can make an honest living out of yona and then you can definitely make a living ngeart. And mhlambe to young people abajongele into bana hayi wethu into ze-art zizinto ezikude le, and wena ulapha namhlanje ububungqina bokuba no uyakwazi ukuphumelela already. You have shared i-success stories zakho, waye ko Amsterdam umsebenzi wakho of course, you know, nanso no SA Taxi Foundation abo bangenelela bebonisa ngomsebenzi wakho. Phakathi ke mhlambe kwezinye izinto ongathi ziye zaba impumelelo ungabalula eziphi ezinye? Okubaluleke khula ngingakubala izimpumelelo ukuthi ngikhona ukuzi-establisha mina as i-artist and make an honest living out of it. So to show ukuthi you can convert i-talent yakho into i-profit. So yiyo lento eyenza ukuthi ngiyibala as i-success scheme leyo because ngiyenza into engiyithandayo ngaso sonke isikhathi and yakhona ukuthi ngiphilise, and leyo yinto ekhawula as the biggest success ukuthi every day nangivuka I'm doing what I love the most, which is i-art. Bathi ngesilungu turning your passion into paycheck alala. And njengoko ngitshilo ndithi uze kwambejembeje apha e-studio, ndiyarhalela into yobana ke usichubele ngale miboniso sinayo namhlanje. Ndingatsho ndithi mhlambe my graphic interpretation may not be accurate, but lena ndiyabona phani nina lihamba nomama ndanoba lilanga eli noba qhubeka ntoni. Ubone kahle exactly ubona ngakhona artistic eyes. So it's about that. Umsebenzi wami is just inspired by the life of my daily experiences, ukukhula kulokishini, abazali, in nature, ukutshintsha kwezinto, nama feelings translated into wona ama canvases njengokubona. So wonke ane meaning yawo, wonke ahlukile ayezwe ngesikhathi esi different, but wonke uthando lakhona liyafana. Take us through kaloku the inspirations njengale nature uyayibona nje inama flowers, so ngiyithathile umara nature because the way ingakhona yona, the way is expressa ngakhona, so irelaxile ifine. And whereas this one it's more of a leap of faith. Yabona umama ukhulisa ingane of which we are groomed by abazali most of the time, and then that's how we translate into bigger things ukuthi bakhondona ukuthi uyenze lento ofuna ukuyenza elifini, and then ikhule izibe lento yiyo. Fortunate enough I was able to get that from mina ewazalini, and then all the way. So njengale uyibona nje umuntu courageous umfana olandela amaphupho wawo. So konke lokho kusho khona ukuthi my feelings are translated to ukuwona ama canvas ngendlela ehlukahlukene. And then ndizama mhlambi into bana ndiyiphathe ndive into okubana I feel paint on the texture. Usebenzisa ipaint, usebenzisa ntoni kule miboniso? Ngisebenzisa i-acrylic, ngisebenzisa oil paint, ngisebenzisa all kinds of materials engizitholayo as long as ngibona ukuthi ziba fit and zi-authentic enough ukuthi ngiyenze lo msebenzi engifuna ukuwenza. So ngiyazihlanganisa upente, ngihlanganise namanzi, and then I'm able to come up with i-texture. That's why ukhona ukuthi uyibambe, uyifile i-texture the way ingakhona. It's done intentionally the way ingakhona. Hey, ngike ndibona ipainters bajonga, uyabona umuntu xa ihleli phansi esenza ipainting yakhe awufuna uphazanyiswa ifocus, umuntu athi ingaba kukuthatha ixesha elingakanani ukwenza imiboniso efana nohlobo? Kuyahlukahlukana because the more uthola experience, I'd say the more isikhathi sakho siba shorter because usuyazi indlela yokuyenza nendlela ongayenzi. So I'd say iviki
eyodwa nje ngalithatha depending ukuthi uzimisele kangakanani nesikhathi ne-focusing nayo kuleyo painting leyo. Hey but wena ngokohlobo ingathi uzeka kubinoba nje wenza ucimele uthi qhwi. Angisho into yokuyi-talent enginayo, experience ne-talent, so it comes naturally and then I'm able to just nje ngiye the way ngifuna ukuyenza ngakhona and then nayo iyangidictate ukuthi senza njani and then siyiphusha all the way till ifike la ifika khona. Inoba amaxabiso athe xaxa inoba ahamba phi mhlawumbi? Kuyadepend ukuthi kuphi yabona sakhona ukuthi sikhulumisane and then sifike kuleyo market. Zonke into zakho size. So kuya nge-size, that's why I'm able to accommodate as much people as you are able to accommodate, because kumele ube ne-standard entry level, mid level and all the way up, so that uzoyenza ukuthi into yakho ibe khona ibe accessible. Ukhangeleka ungumuntu esingathi into bana u-goal orientated, uyazazi ba okay namhlanje ndisuka apha ngomso ndilapha. Ikamva singatsho mhlambe sithi liqaqambile, ingaba mhlambe umsebenzi wakho wezobugcisa ubona uphi kwiminyaka ezayo? In fact ngomso ngibona u-occupy more international spaces, ngibona ugive back to the community, ngibona u-empower the youth to do more of this as well, because the art most of the time is not seen as something you can make a living out of. So ngibona kuyi-inspiration kwabantu abaningi ukuthi you can do anything you want apart from art, because the art is a way of speaking into eziningi elifini. So ngibona nje u-inspire nje into eziningi nje uphusha abantu ukuthi whatever you passionate about, go for it. And ndiyayithanda nalento ibalulayo into yokubana phakathi kwezinto ozibonayo zisenzeka kweli kamva lakho lobugcisa kukuba ukwazi uku-empowerisha abantu abatsha, kuba nyani ngoku intswelangqesho imile, abantu abanemisebenzi. So uba ngaba uyakhula awukhuli wedwa, udonsa nabanye into yobana masiyeni phambili bafethu. Amazwi nje okukhuthaza kubantu ababukele ekhaya, because utshila into yobana you are making a living, into ethi jonga imali ikhona kule nto and wonke umuntu ufuna imali nje. Ukhuthaza ulutsha nabantu ababukele ekhaya umqondo ba umuntu mhlambe unalo italente analo kodwa akazi into yobana mhlambe angaqala phi, enze njani, athina amazwi enkuthazo. Into ongakusho ukuthi ukuzimisela kwakho kuzokudictate ukuthi uyaphi. So i-hard work ngaso sonke isikhathi izobe ihlula i-talent. So ukusebenza kanzima kwakho yenza ukuthi izinto zibonakale. So the energy that you put out there to the universe will dictate ukuthi uzoyaphi. Kwamanje ngingabona ngathi akekho kubhekile, kodwa the more usebenza, eventually the right doors will open up and then the right people will come to you. All you have to do is just start somewhere and keep on working, and then before you know it, you're going to be in places. Wow. And yabona ma uthetha nge-universe uthetha nge-language yami, into ethi nyani umuntu maka-vibrate in a frequency ezawumatcha with the universe, and lento ifunayo man na iyakufuna, iyatsho i-law of attraction. And ikhaleleka ngokwento yobana mhlawumbi abantu abathi jonga siyawuthanda umoya wakho, siyawuthanda umsebenzi wakho, siyafuna ukukuxhasa, siyafuna nathi into yobana mhlawumbe sifunxe nto kobubugcisa ubenzayo. Ingaba mhlawumbe abantu bakulandela lapho ufumaneka phi? Ngiyatholakala ngine-special WhatsApp dedicated for e-business, so people can reach me on that, and then I do have a Facebook and also Instagram and also email. So I don't know, ngazibizela i-WhatsApp, it's 071 876 1928 071 876 1928, and then ku-Facebook na ku-Instagram ulungile mbokane zombili. So abafuna ungqonqoza bathi sifuna uziyela mathupha ke ngokusiyongena, ingaba mhlawumbe una idilesi? Idilesi address? Yes, address, email address yami is elmbokane. No, not email, xa befuna ukuya. No, hayi kwamanje ngithole phone then sikhwala uku-arrange ngendaba ye-studio because ngiset up appointment. Sene-secret location. Yeah, so ngisasebenza kwamanje then uyabomela uhlanganise and then khona. Okay, lungile. Masibambe ngazibini ngexesha lakho, siyavuyisana nomsebenzi owenzayo wobugcisa mhle kakhulu, kwaye ke siyathanda ukubona abantu abafana nani uqaqambisa italent lakho, kananjalo ufumana nemali anga yonke iminqweno yakho ingafezeka. Enkosi kakhulu. Ngiyabonga. Right, mbukeliwe ekhaya Jikelele lo ke besincokola nayo ibinguye ulungile mbokane nobethetha ke nathi ngomsebenzi wakhe wobugcisa. Nawe ke unokuqhagamshelana naye uba uyawuthanda umsebenzi wakhe wobugcisa ukuze naye akhuthaze aqhubeke esenza lo msebenzi uncomekayo. Masithi qhwi pha entengisweni usabukele iEkhaya Jikelele.